snima da boji. Dodala medalja za plave boje do 88 kg. Treće mjesto Dušan Pera, Bio Vrber klub. Petko Nedelčev, Kristin Bidžuđej. Drugo mjesto Svetim Juliko, Cenić. Prvo mjesto Jovan Milojlović, Čovsku, Bidžuđej. Bravo, Nemanja! Još samo jedan minut za prijeve za apsolutnu kategoriju za plave poljske. Hvala. Tako je, napadi, napadi. Slušaj. I onda imaš ti. Dodala medalja za plave poljske do 100 kg. Treće mjesto Vladimir Burčić, Rio Vrber klub. Drugo mjesto Nikolaj Raković, Zenin. Samo čekaj. I prvo mjesto Jovan Rajković, Zenin. Nagazi. To, tako je.
Ruka unutra, ruka unutra. Svi. Tako je, to je to. Sad ga razvijem. Tako je, u njega. Glavo unutra, glavo unutra. Idemo isto. Skoči. Oslobodi to, Gile. Tako je. Underhook. Oslobodi se te cross grip. Razbi cross grip. Tako je. Bravo. Tako je, samo pritisak. Stavi ga na leđa. Stavi ga na leđa, bak. Idemo, hop. Tako je. U njega, tako. Ništa to. Ide tu nogu. Ide se, ispuni. Tako, ispuni. U njega. Pazi leđa. 2,5 minuta imaš. Kupiš 2 minuta. Pazi leđa. U njega sad, u njega. Tako je, malo dole. To, tako je. Samo stisni. Ništa tu, Gile. Ništa tu, Gile, nema. Ajde, Stefi! Još malo, Stefi! Hvati ga za dupe, Gile. Ništa, ne to, Gile. Ništa. Tako je, ba, to. Hvati ga za gaće, pozad za dupe. To, ajmo u njega. Tako je. Stisni. Bravo. Treće mjesto Urošnik Lamović Zenit. Đorđe Žulić, drugo mjesto Zenit. Ne prolaz. Prvo mjesto Leonid Todorov. Koleno što, spremno za koleno. Zenit. Ne. Tako je. Grudi u grudi. Stisni. Ajmo sad koleno. Radi. Ajmo levo, ajmo desno. Ajmo desno. Tako je. Ajmo jedno koleno stomak, ajmo za kraj koleno. Ajmo za kraj koleno. Sad. Ajmo full balance. Ajmo gotovo. Ajmo još jedan, ajmo 5 sekundi. Ajmo Gile. Bravo, Stefi!